Dobro večer, dobrodošli, ja sam Toni Grčić, a vi gledate četvrtfinale sportskog kviza u balunu. Ove kraj mene su dvije pobjedničke ekipe koje traže svoj put do polufinala, možda i finala. Prije svega, velika hvala našim sponzorima, Dobar THR, najbolji dostavljač hrane u Splitu, a i šire, i PSK sa kampanjom Pokaži srce. Mi sada idemo malo ponovo poznat naše ekipe, krenimo ovdje sa Bowlersima. Bowlersi, kako ste večeras? Jako dobro. Jako dobro. Uzdajemo se svi u Buljanovo znanje. Nije sve okej. Jeste analizirali malo prvu emisiju, jeste zadovoljni sa nastupom? Jesmo, ja sam prezadovoljan. Ti? Ja sam svaki minut gledao 10 puta. Nisam, sve okej bilo je. Dobro. Šta mislite o ekipi, jeste njih malo analizirali? Mi smo, nisam ni gledao. Ja nisam jer se uzdajem u Buljanovo znanje. A koji su ovo igre? Vidjet ćemo. Nije, nisam gledao nažalost, nisam vas vidio momci. Vidit će se uvijek je nova igra. Svak se može dobiti, sve se može dobiti. Božo Transporter, kako ste? Božo Transporter, dobro. Dobro, vidjet ćemo sada. Već je ime dobro, ajmo reći tako. Ime je odlično, ne dobro nego odlično. Kako je Božo, kako ste vidjeli svoj prvi nastup? Okej, mislim da je okej. Sad ćemo vidjeti može bolje. Ne želite bolje? Ja sam prezadovoljan prvi nastup. Opasni su, ja? Analizirali ste? Jesam. Znate slabe točke? Sve znam. Onda okej. Mi samo da ovako kažemo, kao i uvijek imamo ABC, otvorena pitanja, pitanja procjene i za kraj sportske asocijacije. Ako smo spremni, krenimo sa prvom rundom. Kako možemo zaokružiti? Prva runda, ABC pitanja, svako točan odgovor nosi 2 boda. Krenimo sa prvim pitanjem. Koja je nogometna reprezentacija osvojila prvo svjetsko prvenstvo za žene? Pod A Brazil, pod B SAD, pod C Njemačka. Ja isto, 8 sekundi, šta? Koliko ima? 5. Ono piše svoj. Ja isto mislim. Nisam 100%, ali mislim da je. Recite na odgovor Bowlersi. B. Točan odgovor je B SAD, to je bilo 1991. u Kini, a u finalu su pobjedili Norvešku 2:1. Dobar početak, po 2 boda za svih. Božo ne gleda baš ženski nogomet, jel? Slabo. Općenito ženski sport. Ali gleda Božo žene. A mi na sljedeće pitanje. Koji tenisač ima najviši postotak pobjeda u ATP finalima? Gleda se naravno samo ko ima 30 i više finala. Pod A Rafael Nadal, pod B Thomas Muster ili pod C Pete Sampras. Koji tenisač ima najviše postotak pobjeda? Ne znači da ima najviše i pobjeda. Nije, ja mislim da će vam sjećati. Ekipe spremne, da ćemo odgovor. B, vi ste rekli? Nadalovci smo mi. Točan odgovor je B, Muster, on je imao 80% pobjeda, igrao 55 finala, ostvario 44 pobjede i 11 poraza. Bravo za Bowlerse, 2 boda za Bowlerse, jesi ovo zna ili je pogađanje? Kako se kaže? Nemam pojma kako se kaže. Educirani ges, nekako... Educirani pokušaj, dobro. Tako, mislim nekako sam mislio da Mi smo Nadalovci pa smo Znao se sam držali da toga. svi su blizu, svi su tu blizu, on ti je 77, 78, tako svi su oni blizu, sad sam mislio da sam čitao na Musteru neku stvar, nekako mi je u stomaku, nije ništa sada da se reka znano. Ok, malo strići, a mi na sljedeće pitanje. Ostavit ću B, bilo 2 puta. Khabib Nurmagomedov se natjecao u kojoj UFC diviziji? A. Welterweight, B. Featherweight ili C. Lightweight? Zašto ti to? Šta kaže Khabib Nurmagomedov? Sigurno. Ok. Obe ekipe gotove, rese na odgovore. C. Lightweight. Vi ste rekli? Lightweight, C. Je, Lightweight, točno i rekord mu je 29:00. 29:00, obe ekipe po 2 boda. Vi bi trebali biti dodatne bodove, ali nažalost toga nema. 6:4, idemo na sljedeće pitanje. Prvo prvenstvo Hrvatske u košarci održano 1992. godine osvojila je Cibona. Protiv koje ekipe igrala finale? Pod A Zadar, pod B Split ili pod C Zrinjevac? Reci, ja bih rekao.
Ostavio. Obe ekipe spremne, Bolersi raćemo. Bolersi sad bi trebali znati, nisam sigur, mislim da sam Zadar i Srinjevac C. Mi smo isto C. Vi se pratite, ali se ovaj put loše pratite. Točan odgovor je Zadar, tada se igralo na 2 dobivene. Cibona dobila prvu, Zadar drugu i Cibona treću. Nijedna ekipa nije dobila bodove. Zašto vas je vuka taj Zrinjevac, koji više ne postoji? Da bi ja neki normalan klub, ali... Tako je, baš ono čeka zašto taj Zrinjevac sad došao. Vi ste Bolersi, ovo je sramota. Nismo pogodili vezano za basket. Jedno što ne znate košarka, dobro. A zato smo se zvali Bolersi, nismo rekli basket Bolersi. Da, to je ono, taktička varka. To je to. Amo mi na zadnje pitanje, ABC. Koja gimnastičarka je bila prva osoba koja je dobila savršenu 10 na olimpijadi? A. Simone Biles, B. Nadia Comaneci ili C. Mekena Maruni, oboje znate, amo da vidimo šta kažete. B. 76. Tako je, 76. godine, znaju ti? Montreal. Tako je, Montreal, poznata Rumunjka, dobila je savršenu ocjenu, a vi ste dobili savršena 2 boda, tako da smo sada na 8-6. Ovo završava ABC, sada idemo na otvorena pitanja koja donose po 3 boda. Krenemo sa prvim pitanjem. Ali ne sa duplo, ne, još nije duplo, jel? Još nije duplo. Na koliko načina je moguće osvojiti bodove u ragbiju? Na koliko načina je moguće osvojiti bodove u ragbiju? Koliki broj načina, da se tako izrazi? Ovdje je 3, Jesmo spremni? 2, vi ste rekli? 4. Točan odgovor je 4, 3 boda, oprostite, za ekipu Božo Transporter. Sranje. Prelazite u vodstvo, jeste ovo znali? Ragbijaš, bivši. Bivši ragbijaš? Nije, ali nešto sitno se sjećam s fakulteta i tako. Dobro, ja sam kolega ragbijaša. 4 načina su try, penalty, imamo conversion i drop goal. Eto, čisto da te malo podsjetim na tvoj ragbi dani. A mi idemo sada sljedeće pitanje. Koliko je prstenova do sada osvojio LeBron James? Ajde, pokažite na odgovore. 4. Znali ste to? Obe ekipe po 3 boda. Znate li godine kad je osvojio? Evo, Bolersi, mora vas to pita kao ovako. 13, 16 i 21, 20. Ajde, dobro, ok ste. A mi na sljedeće pitanje. Na kojoj podlozi se igrao Australian Open do 1988? Znate na kojoj se valjda igra danas, a sad vas pitam na kojoj se igrao do 88. Smo spremni? Da ćemo Bolersi. Trava? Trava. Točan odgovor je trava. Obe ekipe po 2 boda, obe ekipe se jako dobro prate. Ovo ste znali, jel tako? Znam. Znate šta se danas igra, koja podloga? Tvrda. Tako je. Kako se zove? Tvrda podloga. Tvrda, se kaže tvrda. Hard court ili tvrda podloga. Pratite se jako dobro, 15-14 za Božu Transportera. 14-13. Ako se ne varam. U sredini ti si 15 bodova, to je sekunde, a mi smo 13, oni su 14. Amo mi, trebalo bi biti 3 boda sada, tako da 15-14. Može na sljedeće pitanje, koje glasi ovako. Koji vozač je nesretno usporio kako bi Lewis Hamilton uzeo svoju prvu titulu? Ne bi znao. Ja ću reći. Nemam pojma. Ok. Da ćemo odgovore. Nemam pojma. Reci. Button. Vi ste rekli? Mas. Ne, točan odgovor je Timo Glock. To je bilo jedna ovako kontroverzna situacija. 2008. u Brazilu. Prvak je praktički do doslovno zadnjih sekunda bio Felipe Massa i 2 okuke prije kraja Glock usporava, ima nekakvi kvar.
Hamilton ga prestiže, stiže na 5. mjesto i osvaja svoje prvo prvenstvo. Njena ekipa nije dobila bodove, tako da s ovim završavamo prvu rundu. Kako ste zadovoljni bowlersi? Ok, moglo bi bolje. Moglo bi bolje. Vi? Ok. Napeto. Minimalno vodstvo. Uzbudljivo. Uzbudljivo, minimalno vodstvo, tako da, ok. Ajde, dobro. Možemo mi onda na drugu rundu. Druga runda, runda procjene, runda klađenja. Ako se ne kladite, onda su 2 boda za bolji, točniji, precizniji odgovor. Ako se kladite 4, ali riskirate minus bodove. Ako je sve jasno, ako je minus 2 boda, tako. Ako se kladite, stavite k kraj odgovora, poviše. Spremno? Može. Krenimo sa prvom procjenom. Koliko kilograma je imao jedan od najtežih boksača svih vremena, Eric Ashe, poznatiji kao Butterbean? Mislim da svi znate Butterbeana, ali koliko je kilograma imao kada se borio? Ne. Ja. Ok. Bowlersi? Vi ste rekli? 190. Vi? 170. Točan odgovor je točno 171 kilo, nevjerojatno blizu. Šteta možda što se nisi kladija na ovo. Jesi zna? Pa nisam znao, znam da je ovako malo niži rast. Je, ali je bio ono poznati boksač, kickboksač, MMA, Hrvač, profesionalni Hrvač i čak i TV osobnost. Šta god triba, bija legendarni Butterbean. Sad je dosta smršavija, inače sad je smanja dosta i zdravije živi. Ali ovo rezultira sa 2 boda za ekipu Božo Transportera, tako da smo sada na 17-14, a mi krenimo sa sljedećem procjenom. Koliko grama pravog zlata ima u zlatnoj olimpijskoj medalji? Znam da se zove zlatna, ali nije od pravoga zlata potpuno. Koliko grama ima? Grama? Evo ga. Šta ste rekli, bowlersi? 2, a vi ste? 22. Bliži su bowlersi, točan odgovor je 6 grama pravoga zlata, ima u medalji. A ostatak je, znate li od čega? Vi bronsa? Ne, od srebra. Ostatak medalje se radi od srebra. 2 boda za bowlerse, sad je rezultat malo bliži, ali eto, cijelo vrijeme se pratite. A mi odmah na sljedeću procjenu. Najviše nastupa u povijesti Lige prvake ima Cristiano Ronaldo. Koliko nastupa ima? Obe ekipe spremne? Ok, pokažite na odgovore. 180. Mi smo 181 i kladili smo se. Točan odgovor je 183. Izvukla nas je ta jedinica. 4 boda za ekipu Božo Transporter. Jesi ovo zna? Mislim, kladija si se, bija si blizu. Znao sam da je tu negdje, a... Ima 180. Ima sam osjećaj biti bliže nego oni. To je dobro, to je cilj klađenja, ne moraš biti točan, moraš biti samo precizniji. Od toga je 101 za Real Madrid, daleko najviše, 23 za Juventus i 59 za United. I pošto se sada umirovija od ozbiljnog nogometa, teško da ćemo vidjeti još neki nastup. Ali u svakom slučaju 4 boda za vas. A mi lipo na sljedeće pitanje. Bernard Tomić drži neslavni rekord najbržeg poraza u novijoj povijesti ATP-a. Janko... Šta znači novija povijest? To se znači od Open Ere. Svladao ga je u koliko vremena, Jarko? Muško i žensko. Bernard Tomić, sve piše u pitanju. Sve piše u pitanju. U koliko vremena je izgubio meč? Izrazite obe ekipe spremne, da ćemo? Da, 34. 30 čega? Minute. Da? 31 minuta. Točan odgovor je 28 minuta i 20 sekunda, znači da ste vi bliži. Idete sada na 23 boda, a vi ostajete na 16. Naime, Bernard Tomić je u 2014. na Sony Openu u Miami izgubio 6-0, 6-1, ekspresni meč od 28 minuta. A u ZG, može ići doma. Jesi znao ovo jer vidim opet da ste blizu, ono? Da, pola sata sam mislio
Ima nekoliko mečeva o pola sata, a ovo je baš rekord u stvari kojih je skinija te rekorde o pola sata. A mi na sljedeće pitanje procjene, koje kaže ovako, Monako je najkraća staza na F1 kalendaru. Koliko je duga? Kilometar. Tako je, koliko je kilometrima duga Monako koja je najkraća staza, a može u metrima, može u kilometrima. Jedan krug staze se naravno gleda, odnosno dužina staze, ne dužina utrke, da ne bi bilo zabune. Bolersi, vi ste rekli? 15 km. 11. Točan odgovor je 3,3 km ili točno ako želimo 3337 metara. Naime, to je najkraća, ali ujedno jedna od najpoznatijih, najprestižnijih, najstarijih GP utrka. Još 2 boda za ekipu Božo Transporter. Božo ima dobar dan. Srića prati, ali eto da... Srića prati hrabra, ti si malo pretjerao s 25, ne postoji, bar ja koliko znam jedna utrka najveća. 15 sam rekao. 15, dobro, to je duplo više nego najduža utrka, najduža staza u F1. A dobro, nema problema. A mi na sljedeće pitanje, procjene, možda imaš pravo se sad iskupiti priliku. Evo ti Bolers pitanje, koliko su NBA naslova prvaka ukupno osvojili LA Lakersi? Amo, Bolers pitanje. Ok, recite na odgovor. 17 k. 17 k. Obe ekipe sve znaju, nemam puno šta reći. Po 4 boda za obe ekipe, što znači da razlika ostaje ista. Ovo si znao, tako. S kime dijele rekord? Boston Celtics. Tako, vječna bitka, najveća bitka u košarci, vidjet ćemo ko će i kad ići u vodstvo. Celtics, a Lakers. On nosi Lakers, dobro, to se ne vidi na kameri. A mi na sljedeće pitanje. Najveće se brzine na skijama u svjetskom kupu dosegao Johan Clary. Koliko je brzo išao? Šta mislite, koliko brzo je išla osoba na skijama u svjetskom kupu? A u svjetskom kupu to je najvažnije, tako? To je najvažnije, da, ne brzo skijanje, nego svjetski kup. To je druga skroz disciplina, naravno, brzo skijanje je skroz druga disciplina. Ne. Moram. Da ćemo. Moram. 140 km na sat i kladimo se. 150, nismo se. Točan odgovor je 161,9, zaokružimo na 162. 2013. je to bilo na svjetskom kupu u Lauberhornu i Svjetska skijaška federacija nije bila baš oduševljena jer smatrala da je to skijanje preopasno. Nije poanta brzine, poanta je naravno preciznosti. Vama idu, vi se niste kladili, tako da vama idu 2 boda, idete na 31, a vi se jeste kladili, što znači da idete u -2, idete na 18. Nije loš pokušaj, ali eto, treba biti bliže. A mi na sljedeće pitanje procjene. Koliko ukupno članica broji IHF, odnosno Međunarodni rukometni savez? Koliko ukupno članica? Govorimo naravno o članicama, državama i slično. Moram opet kladiti, nema šanse, moram. Nema. Ok, Bolersi? 185, kladimo se. 100. Točan odgovor je 209, puno ste bliže. Kada sam ti da se napravio kao FIFA. Tako da dobivate 4 boda, ajde malo se vraćate, 22, 31. Da, slično je kao i FIFA, obično članice... FIFA ti isto ima 209, 210. Očično su članice puno više nego države, ali bude više. više nego što ima zemalja. Puno više, tako, puno zato više. što se priznaju određene, ali nećemo se ulaziti u politiku, znate sve, određeni teritoriji se priznaju, koji su ili pod NATO-om ili slično, ali bili ste bliži 4 boda, isplati se riskirati. A mi idemo na sljedeće pitanje asocijacije, predzadnje pitanje inače. Najduži niz bez poraza u internacionalnim susretima ima nogometna reprezentacija Italije. Koliko utakmica bez poraza? Jedno nogometno pitanje. Više. Koliki rekord bez poraza ima Italija? Obe ekipe su spremne. Bolersi? 34, kladimo se. 36 i kladi. Pička, ima 40 nešto, ja mislim. Točan odgovor je 37. O, da. Nevjerojatno, drama, velika drama. Mišljao sam da je više. Malo ste išli svi u kocku. Išli ste u kocku, sviđali se. 36 ili 38, i bilo 37.
falija si oboje, ali si pogodija dovoljno blizu i sad ideš na 35 bodova, a Bowlers idu na 20. Njihov niz od nevjerojatnih 37 pobjeda, znate li ko je prekinija? Hrvatska, valjda. Ne, Španjolska. Španjolska u Ligi Nacija 2021. dobila ih je 2-1. Idemo na zadnje pitanje procjene, bit će ovdje svega, bit će klađenje, imam osjećaj da će biti svega, odmah napišite da smo mirni, ajmo pokazati zadnje pitanje, jedva čekam. John Isner drži rekord za najviše asova u jednom meču, koliko asova John Isner postigao u jednom meču? Teško pitanje, vidim da se... Nije teško, znaš? Ok, onda... Nisam zaboravio sam. Vrijeme, pazite na vrijeme. Ok, koliko si stavio? 117, ja mislim da je bilo, a meč je bio 11 sati. Pokažemo ti sam odbor, 117 i klađenja, a vi? 115 i klađenja. 113. Joj, nevjerojatno, ovo je koji drugi, treći, četvrti put. Nevjerojatno, i opet si falija i opet si dobija Power 4 boda za Božu transportera, a minus 2 boda za Bowlerse koji idu na 18. Šta reći nego John Isner je jedan od najjačih aseva, servisera svih vremena. Ali važnije od toga je da je Boži transporteru donija 4 boda, odnosno 6 bodova ako ćemo gledati matematički. Nikola Mahut. Reci mi. Utakmica protiv Mahuta. Kako nisi znao? Nisam bio 100% siguran. Nisi bio 100%. Dobro, bija si blizu, znaš... Upar Raseva. To može se mijenja, može ti. Isto Upar Raseva. Znao sam da je taj meč 76-8, ali Upar Raseva smo mislili. Ali fenomenalno. Slušaj, imamo zadnju rundu, svašta se još tu može dogoditi, pa ajmo odmah kreni na treću rundu. Mislim da je dao ovi put. Zadnja runda je runda sportskih asocijacija, 3 razine, odnosno 3 težine. Ako odgovorite na najtežu od 5 bodova, na srednjoj 3 i na najlakšoj 1. Kada odgovorite, samo napomena, nemojte govoriti, nemojte pokazivati, okrenite i recite im da ste odgovorili. To je to. Koliko pitanja sad ima vi? 5 pitanja. Gotovo. 5 pitanja. Za 21 nema šanse. A pa nema veze, igra se do kraja. Igra se hrabro i sportski. Ajmo na prvu asocijaciju. Prva asocijacija kaže ovako. Ovaj UFC borac, rođen 19. kolovoza 1982. je prije MMA karijere igrao bejsbol za Cleveland State University. Vi ste odgovorili odmah. U redu. Nećete odgovoriti. Ok, može sljedeća asocijacija. Svoj debi u UFC-u je imao 2011. protiv Joey Beltrana 2011. Koji to UFC borac imao debi 2011. protiv Joey Beltrana? Pušćete još jednu? Može onda zadnja asocijacija. Ima hrvatske korijene, a poznat je kao i vatrogasac. Vidim smješak, znali ste i prije. Bowlersi, šta ste vi rekli? Miočić, svaka čast Bowlersi, 5 bodova za Bowlerse, a vi 1 bod, što znači da idete na 40. Kako si znao odmah? Nije lak bija hint. Cleveland možda radi toga i godište. A vi šta je se znali na prvo? Jesmo, ali nismo se usudili. Čekaj drugu, čekaj treću. Sve ste se kladili i sa vas je uvatila strah. Idemo hrabro do kraja. Ajde sljedeći. Idemo rušiti rekorde bodovne. Ako ne ništa. Ajde sljedeća, može sljedeća asocijacija. Ova tenisačica rođena 2.12.73. osvojila je broncu na olimpijskim igrama u Sidniju 2000. Koja je to tenisačica? Rođena je 73. a u Sidniju je osvojila broncu. Ništa, idemo na sljedeća asocijacija glasi ovako. 93. je tijekom meča, gledate ljubav nožem. Ti ja sam napisat. To? Nisam, sad sam pisat. Obe ekipe su odgovorile, molim okrenite. I može onda zadnja asocijacija. Osvojila 9 Grand Slamova, 8 za Jugoslaviju i 1 poslije za Ameriku. Igrala je za obe nacije. Obe ekipe znaju tako 3 boda za obe ekipe. I idemo na predzadnju asocijaciju.
pitanje asocijacije. Prva asocijacija, najteža, glasi: nadimak ovog poznatog nogometaša je El Hombre Bala, čovjek metak. Tražimo poznatog nogometaša koji ima nadimak čovjek metak. To, ovdje sich im šazmo. Nećete? Može sljedeća. Sa Ryan Gigson i Edgar Davidson bio na naslovnici igrice FIFA Football 2003. Ko je to bio? 3 ih je bilo na naslovnici, jedan je bio Giggs, drugi Davids, a ko je bio treći? Vi ste odgovorili, vi ipak ne. Može onda zadnja asocijacija. Imao je 527 nastupa za Real Madrid, toga čini trećim strance po broju nastupa u Real Madridu. Evo, vi ste odgovorili. Točan odgovor je? Roberto Carlos. Naravno. Roberto Carlos. Čovjek metak, mislim da je sve jasno zašto je jedan od najjačih udaraca svih vremena. Bio je na Fifinoj igrici sa Davidson i Gigson. Bowlersi su bili bolji, tako da bio je 3 boda, idu na 29, a vi onako 44, lagano, suptilno, pezonjerski. A mi na zadnje pitanje i prvu najtežu asocijaciju zadnjega pitanja, koja glasi ovako. Duljina ove discipline povećana je na zahtjev engleske kraljice Aleksandre, ona je inače bila žena kralja Eduarda VII. Koja je to disciplina koja je povećana, čija je dužina povećana na zahtjev kraljice? Duljina. Duljina ili dužina, da. Length. Odgovorio si na prvoj, u redu. Jeste vi odgovorili isto? Ok. Može onda odmah sljedeća asocijacija. To nije to. Ne znam. Izdanje u New Yorku se smatra najbrojnijim. I može zadnja asocijacija. Krivo sam da ja. Eliud Kipchoge je trenutni svjetski rekorder, ti si rekao... Tenis, ali krivo sam, 1908. je bilo u Londonu. Maraton. Ti si rekao maraton na prvoj razini, što znači da idete na 48 bodova, vi Bowlersi ostanete na 29. Kako si znao ovo? Kolega je to odmah. Znam da nije originalna dužina maratona ko šta je danas, pa sam palo mi na pamet. Da, priča je u stvari dosta zanimljiva. Kralj je treba biti na početku start linije utrke, ali se razbolija i onda je da znak za početak utrke sa svog balkona. I onda kraljica, pošto je htjela da kraj utrke bude ispred njih također, je zahtijevala da se utrka produži. I tako je ostalo maratonu do dana danas. Nije bilo puno, mi 125 metara, ali eto, promijenilo je maraton kakvi ga poznajemo. Krenimo na zadnje pitanje asocijacije. Ovaj jako popularni sport izveden je iz dječje igre patka na stijeni ili engleski duck on a rock. Koji je to sport? Danas je jako popularan sport, a nastao iz dječje igre. To je inspiracija nastala iz dječje igre. Jeste vi odgovorili? Jeste? Ok. A vi? Ne. Možda onda sljedeće pitanje. U početku je igran sa nogometnom loptom. Ovaj sport je u početku igran s nogometnom loptom, ne više naravno. Sada ima svoju loptu. Vi ste odgovorili na drugoj razini. Ja mislim da je to ako ne mislim. I može treća zadnja asocijacija. James Naismith je 1891. Tražio način kako održati tjelesni odgoj zimi, u vrlo hladnoj zimi, pa je treba izmisliti igru za u dvoranu. Vi ste rekli kriket, a vi ste rekli... Hokej na ledu, ali je košarka. Košarka, da, košarka je točan odgovor, nijedna ekipa nije, ali imamo nevjerojatno, eto, odličnu partiju. Dobra partija. Eto, pitat ćemo vas Bowlersi, s čime niste zadovoljni? Sa ovim košarkaškim pitanjima nekako se nas ubili. Znači tu ste izgubili ubili su ti košarka nas je ubila. I momci su se kladili. Nije, ali to je bilo tako, bilo je nekad. I vi ste hrabri, izgubili ste bodova na klađenju, mogli ste igrati onako malo konzervativnije. Nije, ali ne bi, šta ćeš konzervativnije kad vodi, ne bi imalo smisla. Da, istina, ne bi imao smisla. Možeš izračunati šta to, nema to smisla, šta ćeš igrati onda. Božo Transporter, prolazite u polufinale, nosite ime Bože. Dalje. Hoće li Božo ako dođete do finala, hoće li Božo doći? Dovešćemo ga ako hoćete, nije problem. Može, dovedite Božu da na finale, ako dođete do finala, želimo Božu da bude tu. Velika ikona grada Splita, mislim da zaslužuje svojih 5 minuta slave. Čestitamo. Odličan broj bodova.
Dobili ste odličnog protivnika koji u prvoj svojoj rundi odigra fenomenalno. Tako da, eto, nadam se da će biti i dalje sreće u polufinalu. Nastavite se kladit kao i obično, nastavite sa svojom taktikom. I zadnji put smo na klađenju napravili. To je vaša taktika, ono, boksački, borilački, hrabro i tako treba. Eto, ništa, mi pozdravljamo gledatelje i vidimo se u sljedećem segmentu. Pozdrav!